Tuğanlar, Ruslan, kaçsın? Doğru, daha bir de uçaştayın. Assalamu alaikum Tuğanlar. Tuğanlar, akça. Tuğanlar, короче, baya acısaya gelgen bilesingler, bunu biz kirgizkemiz. Kança degende de Tuğanlar 195 000 dep kirgizkemiz, biroq bugün esi çalıp срочно акча керек деп. Dozum kança oldu? 170. Kança oldu? 170 boldu da, turabı? 170 000 so'm oldu. 170 000 so'm aksiya. Tuğanlar, motor коробка жакшы эле. Motor бөлүмөйүн жакшы Tuğanlar. Мындай айтканда жаман эмес. Мына азыр от алып турат Tuğanlar. По факту өзүңөр угуп атасыңар. Motor tutuyor. Самый главный. Motor tutuyor. Коробкада анча-мынча бар Tuğanlar. Эми идеальный коробка эмес Tuğanlar, бирок анча-мынча бар. Полный электропакет. На ходу бирок коробкада теппейт. Конкретно. Экинчи ряд, үчүнчү ряд полный бар. Полный ордуна, как положено, полный ордуна. Анан Туғандар бул бир жерде кичине кошагы бар да, ошону көздөйлү. Мына үчүнчү ряд сиденьяларды ачып алып, көтөрүп алып, короче, койсо болот да Туғандар. Запаскасы жапжан го болсун. Запаскасы жапжан. Туғандар, бир нерсени айтып коелу, мээрге бак түшкөн эле. Көрдүңөрбү мына? Могу стойкада бар да, бак түшкөн Туғандар. Бирок машина кышак-мышак геометриясы кетип калган эмес. Бул чисто стойкага эле түшкөн бак. Болду. А так на самом деле бүт жакшы. Как положено, на ходу жүрөт Туғандар. Машина мындай айтканда 170 000 сомдук машина эмес да Туғандар. Бир 200 плюс-минус баасы менен бул бир 30-40 000 ылдый баа менен сатылат Туғандар. Эмнеге дегенде акча эси срочно керек болот. Чыгарган жыл 96 22 Honda Odyssey. Оформлениясы бар. Оформление без проблем. Так что штраф, арест жок Туғандар. Ассаламу алейкум. Бурс автосалонунда келгиле баарыңарды күтөбүз. Номер 0556 23 20 70 номерде Туғандар. Беловский адрестебиз. Assalamu alaikum.